وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وتراهم جتون جرى كافرتوتا نقرتا يعرضون جتون ثاني في دمن نقرتا عليها جتون بالدجانم ثاني ريساني في دمن نقرتا تيارقما خيّا خاشعين جتون صداتو على ثانين بدية ستة الدنيا رتو جتن سنيف جتشا خاشعين جتون صداتو على ثانين ثاني بالدجانم في دمن نقرتا من الذل جتوني سلطن الراهي يوخي تكين ثاني الراهي ينظرون جتون نملالا يروسا من طرف خفي جتون إجلاف توداني نملالا جتودا من طرف خفي جتون إججلاتين جتون أما إجلاف توتكان نملالا صدا أكما الدنيا رتي أسيتي لولان كنامتي أكا الدنيا رتي أفان جباتا كنامتي أجيو غادا كنمو بودا صدا شوتايا وقال الذين آمنوا ورربتي أمنا نجان قياسا إن الخاسرين يجو وريهم قوي الذين خسروا أنفسهم جيشو ورم لبو ثانيهم جيسا كان جنة بريدة كان دوركني وأهليهم جيشو نما سيسي ورثاني تسكهم جيساني يوم القيامة قيا قيامة دا ورلبو ثاني تيفي ورثاني اللي جنة بريدة كان أبسي سنساني جمع يوخيو إن الخاسرين جيشو ورهم قوان الذين خسروا أنفسهم ورم لبو ثاني تناو أبني دلالما bakka bareedduu isiidhaan dhabnaan akkuma waan kasaaranii takka godhanii kas jaanii wa'aalihim jechuun warra isaaniitis kadhabanii warruma addunyaa kana keessatti wajji turan sanuu yoo kufrii irratti wajjin du'an achumatti fayyadamuun arkatu jahannam keessatti wanni tanaan jirtu jahannam keessa fedhii lubbuu wanni guutan takkalleen hin jirtu yookiin wa'aalihimiin warra isaanii kaduraan jannata keessatti isaanii qophaa'u jechuudha odoo jannata seenanii huural ciinii babbareedduu san ورد بنسني يوم القيامة قيا قيامة على دقيا يا أمتا إن الظالمين يجو ورلبو ثاني ميدان كفري دان ورشركي وجتو رلبو ثاني ميدان كن في عذاب مقيم جتون أي عذاب مقيم جتون زلالم كيس جراتا عذاب اتفوفات خران تابن كيس جراتا تنيفو يقران كن سنيتي سلالا yoo isinii ta'uu baate irraa deebi'aa jechuuf deema baramma rabbiin hamtuu fi toltuu wanni himuuf akka namni laaleetti hin gorfamuufi wamaa kaana lahum jechuun jara kaafirtoota saniif hin taane min awliyaa jechuun jaalalloo yansuruunahum jechuun isaanii tumsan min duunillaahi rabbii gaditti ka isaanii tumsee azaaba duraa baasu hin jiru waman yudlilillaahu jechuun nama rabbiin jallise famaa lahu isaaf hin taane min sabiil ayyee karaan qaceelloodhaa isaaf hin taane itti himaa ooltuu sin qaceelu qaceelloo rabbuma bira jirti istajiibuu jechuun owwaadhaa jeemema rabbii jaabar lirabbikum jechuun rabbii keessaniif owwaadhaa min qabli ayyaatee jechuun odoon dhufne dura yoomun guyyaan laa maradda lahu namni isa deebisuu danda'u hin jirre ayyee minallaahi jechuun rabbiirraa odoo isinitti hin dhufne min qabli ayyaatiyaan odoon dhufneen duratti rabbii keessan jalaa owwaadhaa je yoomun jechuun guyyaan laa maradda lahu namni isa deebisuu danda'u hin jirre minallaahi jaarraa majruur yaatii umarrarraaf namma odoo rabbiirraa isinitti hin dhufne laa guyyaan sun guyyaan qiyaamaa kanam tokkolleen deebisuu hin dandeenye sun odoo isinitti hin dhufneen duratti rabbiif owwaadhaa quraana jala deemaa islaama waa maalakum isiniif hin taane min malja'in jechuun irkoon hin taane yooma izin guyyaa san malja'a jechuun bakkitti hirkattan hin jirtu yookiin min malja'in jechuun gonni dheefaa isiniif hin taane bakkitti baqattan jechuudha saniifuu kologaltoota taasanii biichi dhaqan hin jirtu gaafa san addunyaa irratti imma yoonii fi gabrummaan si jabaatte yoonii fi cinqiin sitti heddummaate biyya biraa duraa godaanuu dandeessamma ayyee achimmoo wanni akkasii hin jirtu maalakum isiniif hin taane bar min malja'in jechuun irkoon isiniif hin taane yooma izin guyyaa qiyaamaa san wamaalakum jechuun isiniif hin taane maasiisi
min nakiir diddaan isiniif hin taane guyyaa san min inkaarin jechumaa jaan diddaan waan kana nuti hin fudhannu jettanii diduu hin dandeeysan azaaba kanan seenu jettanii diduu mirgan qabdan jechuu bakka badii teeysaniitiitu isinin murteeyse hujii teeysaniif isinin murteeyfamee diduu hin dandeeysan yoo wamaa lakum jechuun isiniif hin taane min nakiir jechuun ka isinirraa waan kana diduu hin jiru jechuudha ka deemee isinirraa falmee wanni kun harraa haftuu je'ee isinii dhaabbatu dhaabni tokkolleen guyyaa sana achi jiru ayyuwa bakkatti baqattanii isin qabdanii kan maatiis isinirraa falmee azaabni kun haa dhaabbatu je'ee azaaba san dhaabee jannata isin naqu tokkolleen hin jiru odoo guyyaan sun isinitti hin dhufneen duratti rabbi jalaa owwaadha addunyaa tanarratti fa'in a'raduu jechuun yoo kana jetteeni didanii garagalan a'raduu jechuun gorsa keetirraa yoo garagalan fama arsalnaaka jechuun nuti waa sin ergine yaa ergamaa kiyya alayhim isaan irratti hafiiwan tiisaa goonee sin ergine hujii isaanii katiisu seemiti malaayikotaa jira ka hujii isaanii barreessuun cinqaminati wilii in alayka jechuun sirratti hin taane illal balaagu jechuun ittuma geessuu malee hujii isaanii tiisuun seemiti dokumentii qabatee kajalaa hujii isaanii barreessu seemiti malaayikaa jira nuutu eegu jira saniin rakkatinati wilii ati himuma qofa wa innaa nuti idha adaqna al-insaana ilma namaa kana hoggaa dandamsiifne minnaa rahmatan jechuun rahmatan minnaa jechuma rahmatan irraa taate hoggaa dandamsiifne fariha bihaa jechuun godhii teenya sanitti ni gammada ila rahmata teenya sanitti ilmi namaa ni gammada wa in tusibuhum jechuun yoo isaan tuyxe immoo sayyi'atun hamtuu yoo tuyxe bimaa qaddamat aydiihim wauma harki isaanii balleessiteef jecha yoonii fi hamtuun takka isaan mudette فإن الإنسان كفور ilmi namaa kun achi booda kafraa taa'ee bakka inuma garanuu ammaatee keessa kuta ni kafra gamanan deebu musiibaan itti buutu tun akkuma daranuu badii keessachi deemu gooti akkuma daranuu ni'maa rabbii tana dhoysu gooti jechuun mee kafuur jechuun kafruun sila maal jechuun satruun ni'mati ni'maa rabbii sattaruudha dhoysu amma eega musiibaan itti buute rahmata rabbiin duraan godheef san takka inumaa uni irraanfatee jechuudha bar rabbiin duraan fayyaan akkana fidee qabeenya kanaan naa kenne waan akkanaan naa godhe inuma yaadatu akkuma waan takkaa ni'maan rabbii isarran bu'inii takkatti fakkaatti jemma galata rabbii san ni dhoysa godhii rabbiin isaa godhe san ni shaffana jechuudha hinimu maal jechuuf fireemma abdii kutate jechuudha isii tana kanarraa fuudhu hin jiruudha ilmi namaa kun xabiyaan isaa kun hokkana yoonii fi khayrii hirkate qofa gammada yoo hamtuu hirkate immoo daranuu badii keessachi deema kufrii keessa cimaa deema jechuudha godhii nuti duraan gooneessan hin yaadatu lillaahi rabbumaa fi mulku samaawaati wal ardi mootummaan samii torbanii fi dachii tanuma rabbiiti mootummaa isaa keessa jira bakka duraa dhaquun qabu yakhluqu jechuun ni uuma rabbiin maa yashaa'u yaa akka fedhetti uuma maa kana akka jennee fasaluu dandeenyaa jaan yakhluqu ni uuma rabbiin maa yashaa'u jechuun waan fedhe uuma inni meekkamitti dhuga dhiiraas ta'ee dubartootaas ta'ee waan fedhe uumuu danda'a ka isa gaafatu hin jiru yahabu ni kenna rabbiin liman yashaa'u nama fedheef ni kenna inaasan jechuun dubartoota kenna ijoollee moggaa kennuuf dubartootuma qofa kennaafi wayaabu ni kenna liman yashaa'u dhukuur nama fedheef ammoo dhiiruma qofa kenna dubartootuma qofa walitti dhaabee kennaaf tokko immoo dhiiruma qofa kennaafi oo yuzawwijuhum jechuun yoo ka'e isaan kana inumaa cimdii godhaafi je dhukuraanan jechuun dhiiraa fi wainaasan jechuun dubartoota wal keessa akkasi cimdii godhaafi jemma lakku faan harkata jechuudha dhiira takkaa fi dubartii takka dhiira takkaa fi dubartii takka jechuumoo maal jechuu dhiiroo lakki isan qofa odoon ta'in waluma keessa kennaafi dhamma dhuguma kennaa rabbiitii quban qabu dhugaa bar ilmi namaa yomma dubartootuma qofatti kenne akkuma waan haati manaa bichaan tolchitee waan kana isaa gagguuru jirtuu itti fakkaatte jechuudha akkasit dheeysee tokkoffaa irratti akkamitti ijoollee dubaraa akkamitti dhaltaa jee lolemmaa fe'ise lammaffaas akkas sanuma taate sadaffaas sanuma afraffaas sanuma shanaffaas sanuma hayeetiin mawliitti gadhiisee chirraa fagaatee tabiraa fuudhammaa fe'ise maal barbaadu deema dhiira barbaada bar
foggaa fuudhee isii san dhoysee ka'ee asi fuudheemma tajaajilee tunis kaatee ilmoo horkatti akkasuma san mommaasiisi mee gara maa deemugaa tana wilii tarraa boodaa tana firraa darbeeti bakkuma inni abdii muratetti eega dubra jaakenneef torbaffaarra dhiirafaa kennaaf amma rabbiin akkas nama godha rabbi dheeysitee duraa ba'uu hin dandeeysuu garuma isaa dheeysuudha barkennaa rabbiiti oo yuzawwijuum je yookiin cimdii isaan san godha ijoollee san dhukuraanan jechuun dhiiraa fi wa'inaasan jechuun dubartoota wal keessa godhaa fi wayajaalu jechuun inumaani godha mayyashaa'u nama fedhe ni godha aqiiman jechuun masheena godha je matumaanuu ilmoo dhoorkata akkuma jirutti haadha manaatii fi abbaa manaatiif guutumattuu masheena godhee isaanuma kanaa wal shakkisiisan maas si fayyaan qabne lakkinaa miti si malee hayyaasuma dhaqi maraan marame uumatilaa achumaan haimaasis kanaan nahii hijii kabiraa jala dhaqi waumatilaa bakka eeysaa dhufture ilmoon gana innahu jechuun rabbiin aliimun jechuun beekaadha qadiiruun hin dandayaadha beekumsa isaatiin akkana godhe dandeettii isaatiin akkana godhe isa jaluma gaggodhachuudha malee wanni isaan lolan hin jirtu gaafammoo ilmoo rabbiin sii kenne suni ni'maa rabbiitii fudhachu feetu dhiira taati feetu dubartoota taatiumaa saniifuu dandeettii rabbiiti hundinuu ni'maadha jechuu himu jira rabbii iyyoo fedhemmaasis guutumattuu nama dhorkachuu dandaya nama goggoytuu dandaya walumaa galattuu maal haa gooture isa dachii fi samiin ta'isaa taate san isarraa bakki dhayxu hin jirtu doktora feete bira dhayxuus harkachuu hin dandeessu bakka yoo inni harkattu siin jeya wamaa kaana libasharin jeema rabbiin ilma namaatiif hin fakkaatu an yukallimahu allahu rabbiin isa dubbisuun hin fakkaatu illaa waxyan jechuun karaa beeksisatti godhuutiin malee oomi waraa'i hijaabin jechuun yookiin girdoo duubaan malee daayirektii ilma kallattii kanatti rabbiin akkana nama dubbisuun hin fakkaatu karaan inni ittiin ilma namaa dubbisu karaalee kana jemma illaa waxyan jechuun karaa beeksisatti godhuutiin malaayikaatti ergee jibriil faatti ergee kasiyyoo taate malee oomi waraa'i hijaabin yookiin girdoo duubaan jechumma elaan nuura namtichi fuula rabbii arkuutti hin dhiifne san nuura sanfaa duubaan akkasitti wahiyyootti godhe malee yursila rasuulan jechuun yookiin ergamaatti erguudhaan yoo taate malee jemma karaan inni wahii karaan rabbiin nama dubbisuun karaa sadeen kanaa jiraadhamma jaraatiitu maal gaafate ergama alayhi salaatu wassalaami rabbuma sanuu fidiitii nu garsiisii jedhaniin akkuma gaafa duraa nabiyyallaahi muusaadhaan ummanni jeesanitti jarri qureeshiidha waan biraa barbaadan amma rabbuma sanuu fidii nu garsiisii jedhan harkaa ijaa garreete kasitti amanna jarri kana jennaani wamaa kaana libashariin jeemma rabbiin ilma namaatiif hin fakkaatu an yukallimahu allahu addunyaa tanarratti rabbiin isa dubbisuun hin fakkaatu illaa waxyan jechuun yoo beeysatti godhuudhaan taate malee oomi waraa hijaabin jechuun yookiin yoo girdoo duubaan taate malee oo yursila rasuulan yookiin ergamaatti erguudhaan yoo taate malee fayyuuxiya akkasitti yoo beeksisa godhe malee bi'iznii jechuun fedhii isaatiin maa yashaa'u jechuun waan fedhe yoo akkasitti waahii godhe malee kallattiidhaan akka isin barbaaddan san hin jirtu wanni akkasii daayirektilii imma kallattiin rabbi arkuun addunyaarra hin jirtu nabiyyallaahi muusaanuu ifna agarsiisi jedheeni hoggaa nuurri rabbii gaara irratti mul'atu gaarrummaanuu baqee dhume nabiyyallaahi muusaan jechumaan gaggaba kute addunyaa irratti kallattiidhaan rabbi garte isaa wajji wal dubbisuun hin jirtu suni guyyaa qiyaamaa muumintootaaf ammoo kallattiidhaan rabbiin if garsiisu taa amma innahu rabbiin aliyyuun waa hundaa oli inni ol aanaadha siftisaa hakiimun jechuun ogeeysa ogummaa isaatiif tana hojjete jechuudha saniifuu ilmi namaa kun maaliif ifi ol borora jemma rabbiin rabbuma sanuu fidii nu garsiisichi booda amannaa akkamit jedhamne wanni kana akkami walit deemti hammeenya kufrii jara kanaa je'eetimma rabbiin kana buuse jechuudha oo yursila rasuulaniin ergamaa isaanirraa ta'etti erguu akkuma nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami nutti erge kana yoo ergamummaan dhufeetuma jecha rabbii kase nutti hime malee rabbiin dhufee ummata keessa dhufee asiin dubbii rabbii kallattitti rabbii wajji wal harkanitti himuun hin jirtu jechuudha wanni kasi
وحيين فيوحي جبر إنما نكسر بإذن الله فيوحي بإذنه ما يشاء جي فتني ريف مو ملائكة تيرجما ملائكة إرجمت إرجيت إرجمان تنكسر أمة التيمة يوخيو مال جودا أو يرسل رسولا يوخي إرجمات إرجودان إرجما إلمنا مرات يخانا نت إرججيتشو واه مسام فيدي إرجمان نفيدا أكاسيتي حرام يكاديم تدوستما لبشرين وجه ما ينما ilmu manamaa guutumaa huje Muusaa girdoo duubaan dubbise Jibriil itti erge Nabi Muhammad ilmaa dhaqee ubar arke moon garree keessa wal dhaba qaban malee achirratti haa wal dhabani malee amma ayyo Aishaan innahu nuurun annaa yaraahu jette innummaan nuura akkamatti arkuu danda'a na'am Abdullah ibn Abbas ammoo arkeetuma jiraa huje kana isaan jidduu wal dhabne haa jiraatu alaa kulli haal ammoo beekamtuun karaa sadeen kana malee kallattiidhaan rabbi harkanii haasawa rabbii wajjin akkana fuulletti walitti haasawuun sun hin jirtu je karaan itti dhuftuun sana malee bari isaanii maal barbaadu jira isuma sanuu fi biyya sunu keessa taa'ee sitti aanutti himuu waan ta'eef waan jaraa san barbaadu wanni isin barbaadan sun hin jirtuudha kana isinii miti namni isinirra cimaatu dadhabee ture amma dura jechuudha nabiyyallaahi Muusaanuu lafa dha'e bakka sana dhageeffatu dadhabee arkuu dadhabee jechuudha. Ergamaan namaa miti. Kun wayimu jira barakataatti dubbisan. Ergamoota fidee jara silaa warra erguu barbaachisan fideetti erga. Yoo malaayikatti kenneeti malaayikaan dhufee ergamaa sanitti himee ergamaan akkasitti isinitti himaati. Yoo girdoo duubaani ergamtoota isaa san dubbisaadha. Isinumaa sadarkaa dubbii rabbii dhageeffatu san hin geenyedha bar. Jarrigaa. Tun barka jibsiisuu deemtu malee fudhachuuf hin deemtu. Masalaa dubbiin sun dhuftee hin fudhatan. Odoo rabbuma sanuu ijaan harkanii una mana nammaasiisi dubbiin isaanii duraan dabarsee jirti fayyadii kaafilachuu qotatanii. Fayyuuhayya bi'iznii maa yashaa'u je ergamaa sanitti rabbiyyuu wahii godhe malee maa yashaa'u waan fedhe ergamaa sanitti jechuudha. Karaa wahii ergamatti godhuudhaatiin akkasitti ergamaayyuu isinif fide maleedha. Yoo malaayikaatti ergee malaayikummaan sun akkasitti ergamaa sanif fidee ergamaayyuu isinitti hime qofaadha. Yoo ergamuma sanuu girdoo duubaan itti hime ergamaayyuu isinif fide qofa malee sammoo kallattiidhaan rabbii wajji walgarra jettan tun wanni kanaan fakkaatu jechuu jira jechuudha. Wakadhaalika jechuun akkuma kanatti yaa ergamaa kiyya oohaynaa ilayka jechuun gara keetitti beeksisa goone ruuhan jechuun qur'aana min amrinaa jechuun wahii teenyarraa ta'e jechuudha. Ruuhanii kuni qur'aanaa jan ruuhiin hiikaa baay'ee qaba. Qur'aana maaliif ruuhii jeeni duba dhiiroo rabbiin asitti hima. Ruuhii ilma namaa tanaaf waan dawaa ta'ee fi qur'aanumaanuu ruuhii je'e ruuhiin amma nasriinis dirmachuun rabbiin ummata muumintootaati godhuus ruuhiin ijaamti. Maaliif jennaan waan qalbii isaanii tasgabbeessituuf jechuudha. Dirmachuun sun akkasuma Jibriilis ruuhiin ijaama. Nabiyyallaa Ciisaanis ruuhiin ijaamammaatiisi. Malaayikichi tokko guyyaa qiyaamaa mataafiitti saffii guutuu dhaabbatus ruuhiin ijaamaa jan. Ruuhiin ammaa tanu keessa jirtu tuniisi ruuhiin ijaamti. Ruuhiin hiikaa baay'ee qabdi. Asitti immoo ruuhan jechuun qur'aana min amrinaa jechuun ajaja keenyarraa ta'e je. Qur'aana min amrinaa jechuun wahii keenyarraa ta'e kunoo bifuma tanaan nuti sitti wahii goona beeksisa goona. Maa kunta tadri jechuun ati waan beeytu. Mal kitaabu jechuun waan kitaabni ta'e hin beeytu walal iimaanu. Iimaanummaan waan ta'e hin beeytu. Duraan hin beeytu jechuudha. Walaakin ja'alnaahu jechuun garuu immoo quraana kana ni goone. Nuuran jechuun ibsaa yookiin ifaan hadii bihi. Isaan qaceelchinu goone nuti man nashaa'u namoota feene. Min ibaadinaa gabroota keenyarraa namoota feene kan isaan qaceelchinu gooneedha. Quraanummaan kun wanni gara keetti dhufeef kana jechuudha. Wa innaka jechuun ati yaa ergama. Latahdii jechuun nama ni qaceelchita. Ilaa siraaxi mustaqiim. Gara karaa diriiraa sanitti nama ni qaceelchita. Kana jechuun maali? Gara sitti nama ni yaamtaadha. Karaarra nama ni keeysaadhamma. Innaka laa tahdii man ahbabta jaa. Ayata biraa keeysatti innaka ati yaa ergamaa kiyya laa tahdii hin qaceelchitu. Qaceelloo keeysatti uumuu hin dandeeysuudhamma. Daawaa godhuu ni dandeessa sana rabbiitu kennee fi humaa karaarra nama kaa'uu ni danda'a jechuudha. Garuu immoo qaceelloo nama keeysatti uumuu hin danda'u jechuudha. Rabbiin qaceelloo keeysatti hin uumiin ergamaan keeysatti uumuu hin danda'uudha. Wa innaka latad'uu ja'amma.
سورة برا كيستي لا تهدي خنا لا تدعو ثانين حافظ الرؤيات والبرا في النما وإنك يا إرجما خيّة لا تهدي جتون من يامته إلى صراط مستقيم جتون غرا خرا سريتي غرا خرا ديريرا تيتنا من يامته صراط الله جتون غرا خرا ربي سنتنا من يامته يا صراط مستقيم سنكم يوجنو صراط الله يجي غرغلي صراط الذين أنعمت عليهم جمو فاتحة كيستي صراط مسنوه eenyutti irkise warruma rabbiin irratti ananii sanitti irkiseedha isaantu karaa kan hordofa jechuuf malee karaa waa kan isaan karaa godhanii miti rabbumaatu isaanitti buuseedha laalamma nabiyyootaa fi shuhadaa'otaa fi saalitootaa fi jarreen ergamtootaati jechuun mauguma sanuu siraaxal ladhiina an'amta alayhim je karaa san inumaa kanuma isaaniitu godhe isaantu hordofaa sanaaf sani malee asitti immoo siraaxillaahi jechuun gara karaa rabbii الذي ربي سنو له يجون قنيساتي ما في السماوات وما في الأرض ونسمي تربني في دجي خيسا خنيسا بتيجي وما ساتي قبروت ساتي ألا دقيا إلى الله قرم ربيتي تصير الأمور واني هندنو ديبتي ايدوغا هندنو قرم ربي دجاتي ملي واني برا خوان كان اومي خواني هندنو قرسيد آدجاتو إنو منجرتو